BJP Awan Post State Symbol South Korea ki pandam thamni haina BJP Manipur Pradesh in charge Prahlad Singh Patel na phongdokre. Prime Minister Narendra Modi thasik aroba sayolda Manipur da laktuna BJP ki political rally da saruk yaraba yai. Trinamool Congress MPP MNDF amasung RPIA gi ahanba phase da mere poigadaba singing lautokre. Amasung political party singna vote khoma ki thabak kangkhalakpaga loinana masa masa gi party ki firal sing sikadari. Mayam khurumjari adomni embiri basi impact news ni ai takhilamam siam kanai na hauzik pungja si phawbagi maraba paw sing yam da pizari. Awanapo state singbo chakhorana bagi pandamda BJP na state sing asida ahen mamiyeng thamli haina BJP Manipur Pradesh in charge Prahlad Singh Patel phongdokre. Masigi Khodam Haibabu, Ikui Kuidringi Mamangda, Manipur the Laklamba, Union Minister Nathan Gadkarina, State Asigi Lambi Thong, Siam Nabaki Lupa Crore, Lissing Aniga Sanigi, Pekis Laut Lamasini Haiki. Wafama Singers Election Management Committee BJP Manipur Pradesh ko convener Wibatanatana, Hangang Islamic Constituency da, Medep Oriba, Nong Thomam Birengi, Fidal Sinkarpaki Thoramda, Saruyaba Lakiba, Prahlad Singh Patel Phongdo Kibani. Luang samamong lekai da leiba en birian gi yumda pangthokiba thoram adida Prahlhadana bannamasung blockade leitaba shanti leiba saukhatpa Manipur ma ohen bhaibasi BJP की apamani hainasu makata na phongdoki. पिछले 20 साल से नहीं बना। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री मंच से कह रहा है तो उसने सोनिया गांधी से गुहार लगाई, उसने तब कांग्रेस के मंत्री के सामने गुहार लगाई, लेकिन रोड नहीं बना। अभी हमारी सरकार नहीं बनी है मणिपुर में, लेकिन भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अपना काम किया और 22,000 करोड़ रुपया मणिपुर के सिर्फ रोड नेटवर्क के लिए दिया। 2 साल बाद यहाँ पर रेलवे का काम भी होगा। शुरुआत करने वाला कौन? अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी और हमारा विश्वास है कि 2019 में मोदी जी की उपस्थिति में वो रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच जाएगी। Nakalam Romda Masaki Thoramadra Yakiba BJP Manipur Pradesh ki General Secretary TSB Sozitna BJP government natana lebak asida ahoma pura pangamloi haiki mangna makha tardana political ki khodong saba longna bagi damak BJP dagi tokraba misak amana haiba wa thajaduna party asige ticket lauthopada paisa sai haina Congress na nganglibadu nongning bapoi party asigi oinadi ticket lauthopa matamda siki ama phawba laukiba laiti haiki BJP bo paisa sai haina makau pona lauriba Congress party asigi mere oina ba form lawada lupa lising tara amasung form pisin bada lupa lising yankai lawi laudi haibadu Congress na maik sengna sengdokpana sumgani haiki loinana naga framework agreement ki matangda BJP ki lusingba singna agreement asina Manipur gi ngamkai insiama phawba sokaloi haina kayar khanna lauthokiba laikre agreement asibo Congress na khulai oina siznaduna tatana sengdoro u hairibasi Prime Minister Narendra Modi lagalaga se Minister Oibo biga mayumda sengdok hanga doriba ngairi bra sengdok hanga da ngairi haina phongdoki Howjik new creation tawriba district sina praja miyam da kana pibra pidabra se machi hangi ba koina madu clarify to biyo ba ngasi mana mamingi oina district lady post sanga sali tari ki namada vote mamang na horro na tagum taw lady ba SP ki posting aduga DC ki posting se hojik function tawbra tawdabra bakoi kai leke se kisar ko mene praja da singdo ko da ne machi project ma onna taina ba nattaba oidaba vote ki namada akoina aphaba sarga tawrga onna taina ba praja da onna taina ba Bharatiya Janata Party da saibana kana roi aibosima ai thamjage भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थासिक अरोब सयोल इम्फाल बीजेपी की पॉलिटिकल रैली सरुक यानबगीदमक लाक्लब यारी है लोकसभा की MP सोरीबमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की इंचार्ज प्रहलाद सिंह पटेल फोंदोखरे मणिपुर असेंबली मिखलगीदमक कैंपेन रैली कंखनरपगलोना इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलकिबा प्रहलाद सिंह पटेल प्राइम मिनिस्टर मणिपुर लापकी वाफम फोंदोखिबनी। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी और मैंने ये भी कहा था कि कैंडिडेट घोषित होने दीजिए। पार्टी का विचार, आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी, कैंडिडेट, डेवलपमेंट के कॉस्ट पर मोदी जी की लीडरशिप, कांग्रेस का करप्शन, मणिपुर चेंज है। मणिपुर में सरकार बदलेगी, हमारी सरकार आएगी। हमें विश्वास है प्रधानमंत्री जी एक बार ज़रूर आएंगे फरवरी में, इसी महीने के लास्ट में। हमारे पार्टी अध्यक्ष आएंगे 2 जगह पर, जरूर आएंगे। सारे लोग इस मामले में सीरियस।
लालिब तरामाथोई सुबह मणिपुर असेंबली मिखलदा मिरेप ओइगदब मणिपुर प्रदेश नामल कांग्रेस MPTC की अहानब फेस की ओइना मिरेप मापल लाउथोखरे लोइनना पार्टी असिना तौगदब थबक थरम कया यावबा इलेक्शन मैनिफेस्टो मसु AITC के वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रोयना फोंदोखरे महाबली मनाक्ता लैबा हाउकी बैंकता लैबा पार्टी असिगा ऑफिसदा पांगथोकिबा थरमदा वांगांगलदुना मुकुल रोयना हाइकिबदा लागलिब असेंबली मिखल असिदा कांग्रेस पार्टी अमदी BJP अनिमक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगलोय मिखल की फोल लाउथोलब मतुंगदा मणिपुरदा हंग असेंबली फाव लाप याय मतमददा मणिपुर प्रदेश नामल कांग्रेसना मरुइब रोल अमा लौदना मणिपुर की अनोब गवर्नमेंट सेमदा असोब थौदांग लौगनी हाइना फोंदोखी अहानु फेस की ओइना पार्टी के टिकट फंगख्रबा मापन अदुदी वांखई असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा RK प्रियोबर्ता बिष्णुपुर असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा TS बिंदा सखी थांग केंद्रदा T रविंद्रो थौवाल केंद्रदा L सुरेश सांदेलदा थांगखुलुन हाउके फुंगियरदा फुंगैरो M कोपो उग्रुलदा लेट्सई हाउके हाइंगांगदना BJP दा हाना टिकेट तानरंबा P सरसंद्र अमसुंग नावरिया पाखंलापा असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा S मनाउटोन याउरी Congress will not able to form the government absolutely with absolute majority. BJP will not able to form the government with absolute majority. Regional parties, All India Trinamool Congress is the national level parties. After the result is over, we will find that there will be a hang assembly. And that moment, All India Trinamool Congress has played a very decisive role. In your state, road blockade is going more than 110 days. What is our administration? Where is the state government? Where is the central government? लाकद्रब मिखल असिदा मणिपुर की अरीबा रीजनल पार्टी अम ओरिबा मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की अहानब तांका की ओइना मिरेप ओइगदब सिंगी मिंगा से लाउथोखरे MPP की प्रेसिडेंट एन सवा किरण याउना पुन पार्टी असिगी कैंडिडेट मंगाना मिरेप ओइगदौरी इम्फाल के पोलो ग्राउंड मनिंद लैबा MPP की लोइसंग पांगथोकिबा थौरम अदुदा पार्टी असिगी मैनिफेस्टो सु प्रेसिडेंट एन सवा किरण मियाम द फोंगदोकी लाकद्रब मिखल असिदा मरिलेन फोंकिबा मैनिफेस्टो अदुदा लमदम असिदा ILP सनहन बहाइबा असि पार्टी असिगी मरु ओइब एजेंडा ओइबगलनना सखवत थौरांगी हिरम कयादा पानम थमले MPP की प्रेसिडेंट एन सवा किरण स्टेट असिगी वांगमदगी लाप पार्टी अमतगा पार्टी असिगा अलायंस सेमोय हाइना फोंगदोकी महाकना मखा तारदुना लाकदरब मिखल असिदा पार्टी अमतना फुल मेजॉरिटी ओइब ngamloidabana अनोब गवर्नमेंट अम सेमदा MPP ना सोब थौदांग लौगनी सहायकी हंदकी इलेक्शन सिदा मणिपुर पीपल्स पार्टी ना मपानदगी लाकपा पार्टी अमतदगा अलायंस सेमोय मरमदी करिगिनो हाइबबो मपान की स्टेट ता बेस तौबा पार्टी सिंगा अखोय के अलायंस सेम मतमदा अखोय की रीजनल कैरेक्टर पेट्रोटिज्म अखोय कैरेक्टर मांगनी हाइबगे वखलुंदा अखोय मंगा खक अहानबगी फेज ओइना अखोय लाउथोकसरे अदुगा अनी सुबदा खरा मगा लाउथोगा अखोय हंदकी 13 सुबा मणिपुर विधानसभा की इलेक्शन थेंगनगनी अमरमद असेंबली मिखल असिदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की मिरेप तरा मंगादगिना कुन फाव थादोकनी हाइना पार्टी असिगे नेशनल प्रेसिडेंट ओइबगलुनेना यूनियन मिनिस्टर ओइना थौसु पुरिबा रामदास अथवाल लेना फोंदोकले मिखल ग मरी लेना ngasi इम्फाल दा थुंगलाबा मतुंगदा संगाफम दा पांगथोकिबा मिफम अदुदा यूनियन मिनिस्टर रामदास ना लागलिबा मिखल असिदा RPIA ना मणिपुर के हौजिक ओरिबा राजनीति की फिबम असिदा कांग्रेस अमदी BJP की मथंगदा RPIA ना अनोब गवर्नमेंट सेमदा दायित्व सोइदन लौगनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवान पोक स्टेट सिंगी दमक अखन्नब मियंग थमले मरमदुना लागलिबा मिखल असिदा RPIA की मिरेप थादोकपा असेंबली कंस्टिट्युएंसी सिंगदा पार्टी असगी मिरेप माई पाकनबा होनबसु पार्टी असगी मिरेप थादोकतबा मफम सिंगदा NDA गा पुनः समिनबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगदा सवटपिनबा वाफमसु फोंदोखी कांग्रेस 15 साल से यहाँ काम कर रही है, लेकिन लोगों के विकास की तरफ उनका ध्यान नहीं है। महिलाओं के विकास की तरफ उनका ज्यादा ध्यान नहीं, खाली घोषणाबाजी करने का काम करते हैं। इसलिए इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के सामने एक ही मतलब लक्ष्य है, कौन से भी हालत में कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाना है। और हम NDA का एक पार्ट भी है। जिस जगह पर हमारी सीट रहेगी वहाँ हमारे कैंडिडेट को चुनकर लाने का हम काम करेंगे। जहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है वहाँ BJP के कैंडिडेट को समर्थन करके अपने को कांग्रेस के सरकार को यहाँ से हिलाना है, यहाँ से हटाना है। लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरगम ओरिबा मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट MNDF की ओइना तोंगान तोंगान केंद्र सिंगदा मिरेप ओइगदब सिंगी मियोय 15 की मिंगसी लाउथोखरे लोइना पुन केंद्र कुंदा
MNDF की मेरप सिंह थादोकने हाइना ngasi बावरादा लेबा पार्टी असि ऑफिस दा पामिसिंग उना बमदा पार्टी असि वाइस प्रेसिडेंट लेन गांगते न फोंदोखरे पार्टी असि ओने ngasi अहानबा तांका की मेरप लाउथोकिबा अदु सिंगे केंद्र मरी अमदि तांपा की केंद्र तरामाथो की मेरप सिंगने लोनेना नुमित निनी हुमने की मनुंगदा अवार्ड कैंडिडेट मंगा की मिंग सिंग सु लाउथोपा का लोनेना पार्टी असि की ओइबा इलेक्शन मैनिफेस्टो सु फोंगलगनि हाइना लेन गांगते न फोंदोकिबदा फोंदोकी करिगुंबा MNDF ना मेरप थादोपा केंद्र सिंगदा LDF की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की मनुंगदा लेरिबा पार्टी सिंगदगे मेरप थागलबसु फ्रेंडली फाइट तवगनि हाइकी second list ase within 2 days da ngasai gi nomination period manung ase ekhoi soi da na ekhoi party mai kai de gi ching gi khara ma yaw khi gani tam gi khara ma yaw ha ra ekhoi MNDF sin 20 candidate putho ani Manipur National Democratic Front ase gi first innings oiga do ba dugumba 11 Manipur Legislative Assembly khoi thengna ga do bani party asigi main objective ti leipak ase santi ohanba develop leipa loina na leipak kanba haibase ekhoi gi main objective ni Congress amadi BJP na awai khum naraga issue ke ada daita lobo ngamdana wahai ngangba ase Manipur la ke ana tabada yamna ware haiba ase ma party mai kai de gi thamningi नाकलमरमदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी NEIDP की अनिसुबा फेस की मेरप सिंह लाउथोक की बगलनेना नॉमिनेशन फाइल सु तौनबा हौक्रे हाइना पार्टी असि की चेरोलमन खंगलकले साइकोलेशन कंस्टिट्युएंसी की पार्टी असि के कैंडिडेट नंगसी मेरप से पिसन की बगलनेना अनिसुबा फेस की लाउथोक्रब पार्टी असि की मेरप सिंह अदुदी लमसांग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की ओइना फिजम पक्साव अमसुंग सिंगाई AC की ओइना N के सेमरेनी हाइना चेरोलसिना मका तारकले मिखल नक्सिलपक लोने तोंगान तोंगान बा राजनीति दल सिंह मेरप सिंहना मसा मसा की पार्टी की फिराल सिंह लेफ्टन सिंहना हौनखरे थांगम लेसमी कंस्टिट्युएंसी की BJP कैंडिडेट ज्योतिन वाइखोंग की पार्टी की फिराल सिंह खटप के थौरम हौनबी मतुंग इन ngasi थांगमिबन हिजम लैकाइद लैबा मा की मयुन पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लेनेना लैकाइ अदुगी इबुदौ नोंथिंग खोंगी संगलेलदा मियाम की ओइबा मिफम अमस पांगथोकी थौरम अदुगा मरी लेनेना थोंगजो केंद्र की MLA TS बिश्वजितना हाइकिबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना पाइखलकपा डेवलपमेंटल स्कीम सिंगी मनुंगदा नुपी सिंगबो अवांगबा थाकता पुखटपा ngamnanaba नर्सरी दगी ग्रेजुएट फावबा लेमना माहि तंबा फंगनबा पांदम थमली हाइनसु फोंदोकी कांग्रेस पार्टी को नियम चटपो वरगा दिंगसी अखोइना श्री इबो बिगी युम सिदा मागी नुपी अमुक लेफन नाग लेना अमुक पोथा अलग मागी मचा अमुक लेफन लेजिबो खुदा खुदा टिकट पी सिबो मसिबो डिसिप्लिन लेबो पार्टी राज्य आई श्री गाय गंगम दांग जगेबा मसि पार्टी से हुजी फोंग चाना पृथ्वी की लेरिबा मियाम अदगी पृथ्वी दनतन भारत द लेरिबा पोसि भारतीय जनता पार्टी ना अखोगी लेरिबा निशा मुक्त भारत अना वरकदबगी प्लान तौरी कानसैदा मणिपुर दे एयरपोर्ट फागी पोर्ट स्कैंडल चाउन चेनरग लेरिबा हयंग जितु जेन जंगदव ngairba machanupa amaju henry is ticket ju bichalinya sibu nitium leiribra adu discipline leba party ge hona sara इकोनॉमिक ब्लॉकेट न मियाम द खमथेना वहालब फाबदा कांग्रेस अमसंग BJP न तुमिना लैथोकलिबा करिगिनो पार्टी अनि असिना इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मतंगदा पॉलिटिकल की ओब खोदोंग साबा ngainaduna leire हाइना नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनरेड के संगमाना फोंदोखरे वाफम असी ngarang खेत्रगांव असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग सन लैबा पोरमपा थवान थाबा लैकाइदा लैबा असेंबली कंस्टिट्युएंसी असिदा NPP की मेरेप ओरिबा मिविग्रास वांगखेम की इलेक्शन कैंपेन हौदोप ओइना पांगथोपा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमदा महाकना फोंदोखिबने NPP असी नेशनल पार्टी अमा ओइरबसो अवानपो स्टेट सिंगबो साखोटहनबगी दम पांडमदा अहेन मियेंग थमलिबा पार्टी अमनि हाइखि सही तरा मंगा कांग्रेस ना गवर्नमेंट पायरकपदा अनोब डिस्ट्रिक्ट लाउथोक्त्रगा इलेक्शन तौगदब था अनि अहुमदा ngairaba kanda district taret lauthokpasi miyamda namthak tawbani lakadoriba taramatu suba assembly mikal asida party amatana absolute majority phangba ngamloidabana anoba government ama semada NPP gi maikadege su achoba thaudang logani haina mangla phongdoki जहां पे प्राइम मिनिस्टर और सभी देश के पार्टी के लीडर्स थे वहां पे किसी भी पार्टी ने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला NPP नेशनल पीपल्स पार्टी ने और पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने और हमारे होम मिनिस्टर के सामने आवाज उठाया कि मणिपुर में 3 महीने से बंद चल रहा है आप लोग कुछ नहीं कर रहे और मैंने कहा कि अगर देश के कोई दूसरे जगह में एक गाड़ी जल जाए
तो पूरा पार्लियामेंट बंद हो जाता है। मणिपुर मियामना अवाब कया मायोनरिबा से सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट अनिना थोगनबनी हाइना नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की स्पोक्सपर्सन एच नवदीप सरमन फोंदोखरे ngasi NPP पासोई केंद्र ने सिंधुना तायल कोलम लेकाई लांपाक्ता पांगथोकपा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कन्वेंशन दा नवदीपना फोंदोखिबने पासोई केंद्र दा NPP की मिरेफ ओइगदौरिबी सुंखाम बिजोय एलाइस थोइबगी इलेक्शन कैंपेन अमा ओइना पांगथोकपा थोरम अदुदा आइस नवदीप सरमन हाइकिबदा मणिपुर मियामबु अवाब ताहलगा सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट अनिना अमन अमबु मराल थंगजिनदुना पॉलिटिकल गे ओइब खुदोंग शाबा लौनबा होनदुन लैरी हाइकी मांगना मखा तारदुना मणिपुरदा जुन 19 के थौदोक थोअंदुना मिसम कया सियन किबा पार्टी दा मियामना बोर्ड पिफम थोकते अमदी मणिपुर गी येलोमी कनबगी वाखल लैतबा महिरोय अमा लैखिद्रबा फावबा ngasi फावबा येलोमी कन्नबगी थबक थोरम अमता पाइखतपा ngamdaba पार्टी दा मियामना बोर्ड पिफम थोकते हाइकी मणिपुर की भाई काय भाई यहाँ की फिल्म दिलावा इनिशन आयम का भारत सरकार पूरी बात BJP का फ्रेमवर्क इन बता मणिपुर की नगा तावलम नागालैंड पी के दपनी हाई की डिमांड तोरी बदुम्बा अंडरग्राउंड कांबो दुगा पीस एग्रीमेंट करी हाई इन नगर के हाई बची BJP नौजवो मियाम प्रजा से खमन त्रिपसी करी नोवा मनुंग करी मणिपुर प्रजा से छाऊदबा मणिपुर की भाई कई भी काय भी आपके करी अरोन बे एजेंडा यावर बगे हौजिक इकोनॉमिक ब्लॉक तौरी बसिसो वारी सानरगा लोसन बे याबसे लोसन दे मणिपुर सरकार दा मुक्ताई नहीं मणिपुर सरकार ने सेंटर दा मुक्ताई नहीं वारी बिद कला मराल लिजिदबा मणिपुर प्रजा पुल मको हाली बसी अनि सिने नि हानि मी हम थमजगे अमरोमदा कैसामथोंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा NPP की मेरेप ओइना सोंगथोकलिबा मणिपुर के हानगी मिनिस्टर लांगपोलापम जेंद कुमार गे सुंगसे पिसुमदा लेबा महाकी मयुमदा पार्टी की फिराल संगतना याफथौनी थौरम पांगथोखरे फिराल संगतप थौरम अदुगा मरिनेना महाकना फोंगदोखिबदा मिखल नक्सल अलबा मतम असिदा पॉलिटिकल पार्टी मसेल की मरक्ता अमना अमदा हुनदुना ngangnabagi matam natre मिखल थेंगनबगा लुनेना असेंबली कंस्टिट्युएंसी असिगी सोथदुना लेरिबा थबक थौरम कया पाइखतपा ngamnanaba मियामगा लुनेना मखाताना समिनखिगनि हाइनसु जेंद कुमार फोंदोखी ngasi के थरमदुदा नेशनल पीपल्स पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनराड के संगमा स्टेट प्रेसिडेंट थांगमिलियन किबजेनमदी अतई पार्टी असिगी मसक नाइब कयासु सरयाखी अतब पॉलिटिकल पार्टी सिंह अखोइना हुल्लुबा हुंदबा मदुगी अखोइ काहेन मथुक दादबरन खल्ली मरमदि 100 मीटर रेस चेन मनिपा मन तुंगदा कना इनरके हन येंगनदि अखोइ अदमाइन तौदना सी लेरिबा मखल की जनरल इलेक्शन से मसिदा अखोइना चेलिबा मखल चांग से मसिदि तादना हेन यांग चेनबा मसुं मार्जिन चाउना हेनबा ना हाबसे मसि ईश्वरदा खुरमजबग लोइना रांची तौबा अखोइगी दमक्तदि ईश्वर हदना हाबसे आई माइंडल सिंग अदगा वोटर सिंग मदिन ओइबनिना वोटर सिंग आउटकम अदि मोगी इमोशन मोगी सेंटिमेंट मदि यंगुरगा खुशोइना मगी माइ पाकनी हैबगी थाजब लई मिखल नक्सलपगलोना पार्टी मसल की मरक्ता अमन अमबु हुनबसु लेप्थ्री कांग्रेस पार्टी द लेडिंगैदा BJP न मनपुर थुगाइनब सिल्ली हाइना लाउरम अदुगा मसागी खुदोंग साब येंगदुना BJP द याउख्रब कांग्रेस न मणिपुर थुगाइनब सिल्ली हाइना लाउरिब सिंगसी इकाइनिंगाइनि हाइना MPCC की ट्रेजरर्स ओरिबा सुगनु केंद्र की MLA केरनजिन न फोंगदुखरे वाफम सिंगसी कांग्रेस वावंद पांगथोपा पार्टी असिदा नौना यारोलबा मियोई सिंग ओपगी थरम अमदा MLA रंजितना फोंगदुखिबने ngasi कांग्रेस पार्टी द यारोलबा सिंग अदुदी हान CPI के टिकेट तगी मेरेप ओइखरबा अमदी CPI मनपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट काउंसिलर्स ओरिबा मांगखोम जेंद कुमार अमदी माकलोने तोंगान तोंगान CPI थोंजु लोकल काउंसिल की मेंबर होब माथोइसु कांग्रेस पार्टी द ngasi याउखरे स्पोक्स पर्सन भी मरुप तो कुइद्री ngarang na handani haibi ai कांग्रेस की प्लेटफॉर्म द फमिन रकांदा BJP ना अखोई 18 जुन थोकिबा 18 जुन दा थौबा 35 सिखिबा देन हौगिबा चही 2015 की अगस्त की तांग अहुमदा NSN IM गा हुजिक लेरिबा NDA की गवर्नमेंट सिगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमा लोन साइन तौनै मसी हिडन एजेंडा नि मरम मदुना हाइरिबा BJP सिना मणिपुर थुगाइनब सिल्ले हाइदना मसामकना लाउरम बाइबताय अदना मणिपुर काइननब सिनबा पार्टी से BJP नि हाइदना हाइरिबा BJP की वंगांगलोय ओरिबदुना याम तोइना लाउरमबगा मसागी सर्वाइवल की दमकत BJP द चंग्रकांदा कांग्रेस न मणिपुर थुगाइनब होनरेगा हाइरकपसी याम इकाइनिंगाय ओइबा हाइबताय
Wangkai Block Congress Committee na Senna Wangkai Assembly Constituency Ward number 21 gi miyam gi oiba mifamama pangthokre constituency asige Congress candidate Okram Henry Yauna Nomaibongda Laiba Eastern Students Club ki multi-purpose hall da pangthokiba public meeting aduda saru yakiba Sugnu Kendra gi MLA K Ranjit Nahai Miyoi Khuzok Kharana Manipur Thugai na bohonabani Miyoi Khuzok Khara adugi marakta NSN IM gi lusingba Thungaling Muivana achoba role lawi haiba miyamna khangdala ba wafamni haiki Matamamada Manipur gi neighboring state Nagaland na Zuko Valley lausinaba honakibada Manipur gi ngamkai ngaktuna lairiba maugi khunja singna Zuko Valley su Manipur gi saruk amani haiduna Nagaland gi makutagi kankiba miyamna singthanare Manipur gi apunba gi saktam kaidamwedesu thugaiba ngamloi haina ranjitna makhatana phongtoki UNC se NSN IM gi makhadalaya Atopa kanalai Naga People Front NSN IM gi tonganba magi masa karamba political party ne yellow mi kannana bagi bill singdo Manipur sarkar na Manipur praja gi yenga kanda thagal lakhi ba khuding mak semicon koma walandana 2015 gi August ki tang kuthama thoi ningthau ka banumita Manipur assembly the pass to ki madugumba Manipur assembly the pass to goda Manipur thugai na honari badumba mioi singdugi political party oriba NPF ki mahaswai mari yawe MLA wena Hairok Assembly Constituency da INC ki merep oriba Manipur ki housing minister su oriba Marangtham Okendro gi Hairok ta laiba mayumda party ki firal singatana yafa thawni thoram sapang thokre M Okendro na ngasi ki thoram adu ki tanja lauradana Hairok Assembly Constituency ki miyamna mahak pu miyam gi mihut oina thagalakiba asi wahai na phongdopa gi mahutta thawak na oina utuna miyam gi tawbimal khangba utkani haina su phongdoki Hairok Assembly Constituency da BJP ki merep oigadoriba TS Radhyasyam gi Mikhal ga Marilen ngarang miyam gi oiba political rally ama satkre rally ado Assembly Constituency asi da merep oiba TS Radhyasyam gi loinabi TS Josila na lusingduna Hairok kendra gi manung da satke rally ado ga Marilen na merep oiba Radhyasyam na Hairok Assembly Constituency da miyam na awana kaya thiangnariba asi koganaba leptana honaki gani haina so phongdoki Yaskul Assembly Constituency da BJP ki merep oina thadok liba Thoksom Saidabartagi Bhaigabati Laikai da leiba mayumda party ki firal singkhat ki bagalona miyam gi mifam ma pangthokre ngasagi mifam adu da saru yakiba BJP Manipur Pradesh ki State Election Management Committee gi convener oiba lonena Nambol da BJP ki merep oiba Thaunawjum Sawbana Congress government pu hunba yabu hundana ngangkhre Sawbana Manipur ki Okram Ibobina lusingba Congress asi miyam gi khallaga thabak tawbagi mahutta senja thumja tawduna miyam gi senphamdagi helicopter wairaga sathuk chasin taw leire haina phongdoki Kutta sadahil lauthong andre jiribamda paisa tingna helicopter wairaga paire ne gaikhangom ga boy jiribam gi district lauthok ne na ngamdre ne lauthok pa college ma grant pi ne harama la ene college grant pi badu helicopter waiba corruption oi ekoina deputy cm moring da seri sang chief minister ngaina cabinet meeting se district se salaga meeting tawrga district khanabane makhoi di komla hongma gumba champra hongma gumba college ma lauthok gumda Manipur praja gi paisa do helicopter waiba lupa lakh tinghanba Mr. 10% masi tawba phangdra phangoidra mayam gi khutta leirabani mase Congress hariba party asiba midagi fawa sel saba party ni haina Nambol Assembly Constituency da BJP ki mere oriba Thanawjum Sawbana yamna kanmomuna maral sikre wafam masinga se Nambol kendra gi manung sana laiba Pukramam da pangthokpa nomagyoba political conference amada phongdokibani mangna makha taraduna asengma asumba thabak tawdaba mina awangba thaki oiba political gi thabak thoram sing paikhat pangamloi mahapu corruption tawi haina miyam da lana sandokliba asi nongningba poi corruption tawi haibagi praman fanglabadi matam supagi oina politics tagi pham thadoki haina su mangla phongdoki
Assembly constituency kayada BJP da ticket tanara mamiyoy kaya ngasi atopa political party da sangduna mikhal da campaign pangthokpa galonena BJP amadi Congress party ani bu hunduna ngangnarakli nauria paklapa Assembly constituency da North East India Development Party ki mere oigadori ba oina Males ki ngasi mikhal ki campaign hauthokki bagalonena hauji Congress amadi BJP anina economic blockade loisindana thamba amadi miyamna thengdari awaba kaya ase udana amana amata taisinaduna leiba ase yamalaibak thibani haina phongdoki Miam the period awaba singasi hariba political party ani asina lingzian manarabadi khudak loisin mayabani adubo mikhal mayagi khodong saba launa duna lai haina Congress amadi BJP animapu hunduna ngangki ngasi Narendra Modi na sinda lawdo ngasi di akoina ma action harabado ek haba poto ek oiramde masu look habatu khaktani ngasi akoi ki party di action ni ngasi ki action laibo khoi hoji mayam ama hoji makhan makha kya gi youth singda no ba program chathadana hoji koi party sina chatharaga lai BJP su Congress su manaragadi hariba blockade ase handok khudakta ngami polase si tasengna masi praja wahana na ba tholakpani tawriba polase tasengna praja gi khanbanate praja gi yekna bani hariba asi ani asi akoi chapchana paratam bi se habsi gi miam da so ya thamjani Talamathu Suba Manipur Assembly election asida Kaisamthong Kendra the Congress Party ki mirep oriba Laisum Ibomsa gi namak Maibam Zoikishur Singh 100 days Salwaka haina sinduna Kaisapathiam Laikai the nupi sing oiba mifama pangthokre isu mayam thalaba lamdam asida tangdu laitaba fibam amada puraknabagi damakta Laisum Ibomsa gumba lengak loi ama Kaisamthong Kendra asida thakatpa mathau tai haiba wafamsu ngasagi mifamaduda El Ibomsa bu sawladuna Maibam Zoikiso 100 days social worker na phongdoki Lawleba Mikhal the Mirep Oigadaba Singna Marinaba Office Singda nomination file Makhatana the Maktaunari. Kurai Assembly Constituency the INC ki Mirep Oigadaba Dr. NGB Joy Amasung Haingang Assembly Constituency the Mirep Oriba Naurebam Ratan LS Kapu Ngasi Infal East ki DC Office Complex Manung the Laiba SDO Office da Masamasa gi nomination file taukre Infal West DC Complex da Laiba SDO Office da na Thangwiban Amasung Sogalman Assembly Constituency the INC ki Mirep Oriba Matang Sina Case Joy Kisana Masung RK Imo Anisungasi nomination file taukre haina hauji power the impact news na pampaw man haidi Uripok BJP Mandal ki President Yauna Mandalasi ki Thaupuri Bami Kunipana BJP Uripok Mandal dagi resign tauri haina Mandalasi ki President and Purnasandra Maitai na Sirulamada Hirakli Haukiba Municipal Council ki election da Congress ta support taukhibagi damakta Mandalasina hana boycott taukraba Dr. Dizamanida party asina ticket pisilakpabu yani da phongdok na firep asi lawbani haina su Sirwasina Maka Tarakli Kundrapam Assembly constituency ke hana ke former minister Oibatanatana Lakadar Mikhalasi the BJP ke ticket tanaramba Konsam Tomba Congress da nahuna na yaukre Kundrapam Awang Laikai multi-purpose committee hall the Pangthokiba Thorom Aduda ke Tombabo Kundrapam Congress Mandalamasung Assembly constituency ke Congress Mere Speaker TS Lokeso na Harauktam okay Lakadar Mikhalasi the ke Tomamasung Mahaki workers in Congress Mere TS Lokeso da Punasawali haina ke Tomana Phongdoki Angang singi puknung da til lehendana bagi pandam da India Puma the National Dewarming Day pangthona bagom Manipur sunamina si pangthokre namina si State Health Society Manipur sendana naurem thongi samu sangda laiba Anganwadi Center da pangthoki Dewarming Day gi thoram adu Social Welfare gi Principal Secretary JC Ramthangana sahi nauriba angang amada til leitana bagi guli Pizadana Hodoki, Taromado Yauna Mafamadu Akoba Lady Mama Passing Sahi Noriba Angang Sing Puraki, Laki Angang Sing Aduda, State Health Society ki Maika de Gitil Leighton Bagiguli Amam Pizaki. Dewarming Day in the mid Asiga Marilena, Lamdam Asi the Lady Government Kimaka the Labor, Primary Amadi Upper Primary School Sing the So till Leighton Bagiguli Sing Asi, Mairi Sing the Pijanaki. It is very, very essential that various departments of the state government should come together for a specific purpose, and this is one of them. For successful implementation of this program, we need cooperation, especially not only for the doctors and other health workers of Health and Family Welfare Department, but we need the Anganwadi helpers and other workers, the schools run by the Department of Education S.
Economic blockade ki khudong sawa lawduna miyamda thaw phangande haiduna Information Center for Hill Areas icham mamadi Zelarong Union Manipur Assam Nagaland January 13 dagi thingjin khiba matakta IOC namit mangani solam siluraba tera kaithela leba Highway Petroleum Oil Pump Indian Oil Corporation officials sing hangdoktuna ngasidagi mausago miyamda thaw phanganaba khanang khangan kre namit mangani athingba thamkhrabasu Thingzen Kibagi, Matam Helab Fawada, Hangdoktabagi Matang, the Lup Ani Asigi Taumi Singna, Yang Sulubada, Miam, the Tau Matam Sana, Pangalagani Haibagi Tazaba Pirapadi, Iwasiga Pau, founder of Matunda Hangdokibani, Oil Pump Hangdokpaga, Marilena Isamgi President, Nong Tomam Rajendrona Haikibada, UNC Economic Blockade Kongjang Handok Trabanina, Isamna Oil Pump Kudinda Hiana Kanva Mieng, Sanglagani, Karigum Oil Pump Singna, Stoke Lena Miamda, Tau Piram Drabadi, Ledam Riba Tau Adu, Pagatuna, Miam the Yantokani, Lunana, Isamna Miamda, Tau Panganaba Reserve Amadi, Permit Piba, Lepinaba, Main Lebas Sing the Haizabagi Matanga, Lup Amana Isamda, Hunduna Tau Piba Yani Yarui Haina, Pogdorapasi. Pongdorapasi Taubiganu, Media the Hunduna, Ngambi Mohota, Wari Saduna, Miamgi Awaba Koknaba, Honaminisi Haiki. Isamgi Asobi Arabasu, Miamna, Sumtop Yohaiki. Nasida Gidehan is some Akan Amaka pumping them again with Sangani, Masida Aquina Tamjaning, like I labor club, Merapai Chingna. I get how down the Harkanda, how we live upon the Sangakanda, Maggie Taudu, Loin the Peak, Peter Brahab say, Madam Mayang right near, it's something I begin over. Mayana Tanga, the young view, no I table like this on the Pau Peter Kanda, Makwiki, Mataka, Makwiki, Wines at Tanaba, she lady, Manipur lady, Moko the Peter Kaiton, we are gave the Kutana Ministry. Ngasaging Sinbadu Saruyakiba, Jalang Union Manipur Assam Nagalang President Amukame Haikibada. Economic blockade ki mingda black ta mamal wang na miyam da thau yoli ba khudimak United Naga Council amadi makhoina sathariba economic blockade sagot pani haina lawi isamamadi Zelang Union na oil pump singda sathariba drive asigi matakta Imphal mayon da leiriba noma da sangliba polam yoli ba dukan amasung godown singda su drive sathaba haurakani haina su phungdoki UNC na independent economic blockade se tripitai talk tauraga Ayaba Purakadara Hairaga, a sishu loisin balaitadana, Muklaibada, Hanedigi Hena, Warakani, Hibasu, a quiggy, apprehension the lay, go down the saying Kangde, incessant community, Tau Kangde, Leba Hawaii Kangde, Lady Bakuding Makshe, Mamanche, even Sigi, Badngi, Namanda, Mokoina, Housing she, Yana Wangna. Dukan kudingi oina Jolie, si Jolie bese aigi motdi even si bo support tawni haina khalle. Ngarang ayuk sengmai de Kangla Tomisian diesel auto driver ama Thado People's Liberation Army na selgi demanda faziluri haibagi wahawdanga se ayuk sengmai Kangla Tombi diesel auto Transport Association ke thomi singna lambi asida tayamai thadna irang haurakpadagi lambi asinga yak thingjilure Faziluraba auto driver adudi Kangla Tombi Assam Rifles Colony dagi Robin Thafa Chai Kuntaruk Apokpa Kumar Thafani Laloluf Asina Transport Association asidagi lupa lak amagi demand hana tawkiba laikre hari madupi nanaba mamang thagi kun fawada aroiba matam piki adubo Association asina pibangam dabadagi mamang thagi kulundoi the last warning amukasu tawraki hari maduda Association asina dimanadu pibangam dana lakibani ngarang ayupum mapalom taba matamda sakhangdaba khulai paiba mi kharana Robin bu magna auto service tawriba lambi dagi fakibani hari adubo ngase ayuk lambi asida asada wok thengduna irang haurakpadagi ngasi nimit ingba matung Robin bu magi diesel auto number MN030720 ga loinana tekta kaidana thadorakre TPLA haribu moy group sina pharga maji paisa koida khangaleba noi miss mine phare adudana sai koida paisa smaine paisa poro na harapudagi boina hareba adu harapudagi koina paisa pingi nomoi sai mai to thang suru ga khogi cham no go thang mi ga maina demand to koi tasena to mi ngano kupi ga no pana pasena ai adu haiba makha pona sai gi moi thadorte digi koina sai da Sangmai gi oiba morbung Sangmai digi Kalatum sai de laiba khoi gi social mayam je khoi pullaga khoi ngasi gi banji pangthokpani
Imphal East ke manung sanama maphamamada thas ke tarok da sai nipan khata ngai ri nupi masa amabu siba yana frudana mong songa da hondok lama da sena bami adugi yum miyam hauratna thugai kre todok asida senari bami putho haiduna khoi sound na balai kai ge miyam na ngase yupum ma palom tabada mayum yauna polam kaya thugai khai khibani sai nauri nupi masa adu botamthi na phuram ni bami adu sai taramari rom ta ngai ri banu pamasa ni hairi todok asigi matang da miyam gi oiba miphamama kangla sifai community hall da pangthokna senari bami yauna imung manungi music lekai de tan thokpa amadi phibam soktana hospital laikanari ba nupi masa asigi laying bada sangba senpam kodimak senari ba mioi gi imung manungna puthok an bahaina warep nakre Imphal West District Police ke Additional SP Operation Dr. S. Ibom Sagi lising makada DSP CDO Rojit Iroma masung Commando gi OC Inspector Thangai Pauna lusingba Commando Team Singna nupi ani yauna KCP Lamyan Bakuman Group ki member ahum fare ba KCP ki member nupi ani dudi Angom Rosini Alice Anathoi Devi say taramapan apokpa e tolango amasung Ningthausam Nanau Alice Biderani say taramapan apokpa laikidraba en ingosane Makoi animak fayeng sabal lekai dagini atopa member amaduna Tinguzam Bizen say nipunipan apokpa laikidraba ties ibobi mayang langzing taning awang lekai dagini farbo rosni amasung Biderani dagi punna dimal letter kuntaruka kwanana henengren bomani su fagat pangam kibagalena farba ahumak lamsang police station da senakri hai Imphal West Narcotics ki team amana ganja kg yang kai mangalum phagat pangam kre mikhal gi mo mangwinana nisa gi polam season aba thingna bagi pandam da sangsilaba khongjang da ganja da phagat kibani ganja singado ngarang numidang pung tare taba matam da kangla tombi mandir manakta gi phagat kibani ganja da bu yolam mi adudi amamba gi khodong saba lawduna sen kibata gi phaba ngamaudre hairi farba ganja singado lupa lak mangarom gi senpam oigani so hairi Narcotic affairs of both the NAP Manipur police amadi commando singa kusam naduna mikhal ga mangwinana popi pami sing yantatuna mangan takan bagi tabak lep tala sangsilakli ngasi so NAP CDO Imphal East Sagolmang Police Station Narco NCRB amasang Manipur Rifles ki apun matim amana Sagolmang PS ki manung sanba kopi bung khulda popi pami thaba thengnaki timaduna punna lam ekar Tararomda Taramba Popi Pami Singadu Yantatuna Amadi Saina Kantatuna Mangan Kre. Imphal East District ki Lamnai Police Station ki manung sanba Gwal Tabe Village tagi Yangapupi Police Station ki team amana National Highway number 202 da asarwo sing sector bada kani kg amma makhai ga kona mioi ani fare farab mioi ani adudi Moirang Them Bungsa sai kuntra apokpa laikidraba em ingo sa amasung Bungsa gi nupi Moirang Them Ongbi Naubi laimani hairi faraba matai manau ani mak Lamnai Police Station da sinakre Thasi ki tariyata excise department na Imphal West District ki manung sanalaiba Tharoism mayalekaida yu thingbagi drive sathaki bada mioi kharana attack tawruki bada department asigi staff nupi ama yauna asopan nangkre attack tawruki ba mioi singadu ngarang numidang Imphal West District Police na phagat pangam kre mioi singadu di Tharoism mayalekaida gi phamdom Gobind Singh sai konmang apokpa face tomba Thongbam Abo LS Rohit Zaitaranipan Apokpa TS Apisa LS Ibom Samadi Pangdom Kumar Singh Sayangkai Mang Apok PS Thambal Jau Singani Makoi Singh Aduki Manungda Hausi Faba Mioi Amadi Faba Ngamdre Haukiba February Nipan the Imphal West Commando gi amasung tarusaba Sam Rifles apun bakut po amana Kaithal Manbi Bazar dagi lona thinkraba PLA gi active member ma fari haina Manipur police ki PR orgi Sierlaman Hairakli Farabami Singh adudi Farabami adudi Ningombam Lalit Singh LS Zone Saidi form the Apopa Lake Draba and Evol Kai Sampat Lemazam Lekai dagi so haina Pongdorakli Haukiba February Mari the Kansi Puda Laiba Island Nissan showroom da Sorong gi get manakta bom thamjilamba gi mayok tangasi wakan infam kre lang thabal kunja awang lekai gi miam amadi Island Nissan showroom gi staff singna phamkiba wakan infam aduda
मेरक्ता बॉम लंगसिनबा यानिंगदे शांति पामी हाइबन सिंगबा प्ले कार्ड सिंग सिजनके वाकन फमादुदा सरुया खिबा लंगथवाल कुंज अवांग लेकाई मेरा पाइप वेलफेयर एसोसिएशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी कैसाम ओंबी मोदुवलाना हाइकिबदा बॉम थमजिलंबा अदु कनाना करी मरम के दमक थमलंबनो हाइबदु अथबा मतम सेंगदो पिरो लोनेना मेरक्ता बॉम थमजिंदुना आकी तुजंगबा पोंगनबगी थबक असि मतुंगदा थोकमनबिगनो हाइकी बॉम सिन पोखारम तारगदी सोकदौरिसि मिचम प्रजानी नेशनल हाईवे की मनाकनी अदुना मिचम प्रजा सु सोकदौरिबनी अदुगी मथक्ता यामख्रबा अंगांग मयाम तमलिबा स्कूल सिगी मनाकता थंबिरंबसे अंगांग सिंगसिसु स्कूल काथोकासन तौबदा बॉम लैरमे हारबनिना अकीबा लोइना पोकनारे तौबिगनु मतुंगदा अदुगा करिगिदमक कनाना करिगी डिमांडगिदमक तौबिरिबनो हाइबदुसु मियामदा बॉम थानमिबा कांगबुदुसु सेंतोकपियु हाइजरी PMGSY की मापन सुबह फेस की थबक वैनाम एसएमए कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए आई इबोहन बिना सुहलगा थबक असे के सब कॉन्ट्रैक्टर ओरिबा मियोइदा पैसा पिथोक पिद्रे हाइना ngasi पावमिसिंग उनबा अमदा थबक असे के सब कॉन्ट्रैक्टर ओरिबा रोवाट नमराल सिखरे PMGSY 9 फेस के पैकेज नंबर MN0130 NH150 आईमोल पोनी फार्म टू इरेंगबम हारिबा लंबी असे के थबक सुनबगी दमकते एमएलए न थेंखांग कयरक्ता परसेंटेज अमसुंग डिपॉजिट एट कॉल वैना लुपा लाख कुनिथोई लिसिंग कुंत्रा तरुक एमएलए मसामकना लौदुना थबक असी सुख्रबसु सही अमा हेल मतुंगदा लौसिन किबा सेनफम अदु खक्तमक हांदोकलगा थबक सुबगी सेनफम दी एमएलए ना पिबिदना तांथोरकी हाइना सुरवाना फोंदोरकले लालिब फेब्रुवारी 15 फाबगी मनुंगदे एमएलए अमदी MSRRD एजेंसीना थबक असी सुबदा संगिबा सेल हांदोक पिद्रबदी मखल मखा कयागी खोंजंग संगसलगनी हाइना सु रोबाना मखाताना फोंदोकी मणिपुर की ख्वाइदगी लीरबा जगोई तंफम ओइरिबा श्री श्री गोविंदजी नर्तनया गवर्नमेंट डांस कॉलेज ना सही हुमफुनिथोई सुरकपगी मपोक कुमोन अमसुंग कन्वोकेशन पांगथोक्रे हुमफुनिथोरक सुबा मपोक कुमोन अमसुंग कन्वोकेशन के थरमदु कॉलेज असिन सेंदना पैलेस कंपाउंड लाइबा कॉलेज असिगी कैंपस पांगथोके थरमदु की मंगसना कॉलेज असिदा जयोत्रिमाया बिशारद अमसुंग आचार्य फंगख्रबा अमसुंग बे डांस तंबा लोइख्रबा महिरुइ सिंगदा सखंगसी सिंखुसिनकी मपोक कोमोन अमसुंग कन्वोकेशन थरम अदुगी खुदोंग साबा लौदुना कॉलेज असिगी म्यूजियम अमसु चीफ सेक्रेटरी ओनबगी सुना हांगदोके थरम अदुगी मनुंग सन्ना नितराज की लीला हाइना मिंगथोनबा लारिक अमसु फोंगे सरुक याखिबा वांगलोई सिंगना मणिपुर की कल्चर की वखलोल असी अंगकपने कल्चर नतना फुरुप अमगी सक्ता पंगमलोई हौजिकी मतम असिदा कल्चर असी पाकथोक साउथोकपगी मतम यौरकले पारी पुरी की मतमदगी लैरकलिबा जगोई इसै असी परंपरा कायहलबदी यामना अहोंग मखलगी कल्चर ओरकनी हाइबो वाफम थमनकी थौरम अदु लोइसिलकपदा मणिपुरी की अरिबी इसै लायरावा थवल जगोई नट संकटन सिंगबा अमसुंग रासलीला कया रासना सिंबु उठकी डांस अमसुंग म्यूजिक खुदिमक्सी याम पॉपुलराइज होहनबा दरकार होय स्कूल न तमेबा आंगांगसिंगदा मसिगी जगोई की क्लास से हापचनबा याम तंगाई फदे जगोई साबना मखोगी सेल्फ कॉन्फिडेंस हेंगतबदा नतना फजबाबु एस्थेटिक को थागतपा एप्रिशिएट तौबा अमसुंग मखोइदा मणिपुर की जगोई हैबगी अदुगुंबा प्राइड अमा लाकदुरिनी अदुना ओवरऑल ओइना मसिना खोगे समाज अमबु चौखटपदा लमदम मसिबु पृथ्वीदा मफम खंगनबदा अदु मचाउरबरो लई इम्फाल ईस्ट के लमलाई केंद्र की मनुंग सनबा यांगपोपी की अकोइबदा HIV AIDS ना सागोन लेरिबी नुपी सिंगदा 33 सुबह सम राइफल्स यांगपोपी ना सोलर लैम्प सिंग खुसिनक्रे यांगपोपी की ड्रॉप सेंटर दा पांगथोपा अचंबा थरमदा IGR साउथ की मखादा 33 सुबह असम राइफल्स ना लैम्प कुनदो यंथोखिबने थरमदु दसर याखिबा 33 सुबह सम राइफल्स के मेजर राजेश ना HIV AIDS का सागोन लेहिबी नुपी सिंग असिगी दमकता तोंगान तोंगान वोकेशन ट्रेनिंग अमसुंग मदद संग पोलम सिंग सुपीगने हाइना थाजबा पीकी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF ना लिसांग सिन सथरलिबा मेगा मैराथन लालिबा अप्रैल 13 पांगथोलगने कैसामपाता लैबा UPF के ऑफिस दा पांगमिसिंग उनबदा फ्रंट के प्रेसिडेंट सोराई रतन कुमार ना मेगा मैराथन पांगथोलगने हाइबगी वफमसी लाउथोखिबने रतन कुमार मखा तारदुना मणिपुर से सानखोनबगी लमदा पावर हाउस नि हाइना इंडियन यूनियन ना खंगनरिबने लमदमसी
tinjang kaijang daba samas ama oinabaki pandamda lamsang lamjelasi pangthoktuna laklibani handak sayasik lamjelda makok tab lamjeloi aduda lupalising nipu ani subadana lupalising kontra ahum subadana lupalising kungi manasu kosinagani haina Ratan Kumar phongdoki hojiki nahasing asida tinjang kaijang daba masa mau phaba adugumba khunai ama leiraba kandada aikhoigi lamdam asida aikhoigi mating leibagi wahamthok haibse masi leigane ne aikoi khanjai amadi manipur se sana khonabagi lamda power house ne haidana su ngasigi Indian Union na sakhangbiri asigum labagi tangkak asida aikhoina horakliba nahasing asida masa mau phana leinabai damakta United People's Front na hairiba lamsang lamjen asi aikoi chinjabani. The Northeast Women Consultation Highway Ministry of Fangtokadaba Convention Nama, your hostel Kumalam Park the Hautokre. Notice Dialogue Forum the Sindana Pangtokiba, Toram Adu the Notice the Ladiba, State Taritki, Delegate Sing Nasariaki, Hayang Fabosatagadori Toram Asiki Pandamdi, Notice State Ladiba Nupi Singna, Samas Asi the Tenaribi Isu Sing, Potoktana, Solution Purna Bahundabani Highway Sini, Toram Aduga, Marilena Northeast Women Forum Convener, Dr. Isena Haikibada. Northeast Ladiba State Taret Se Minister Singa Tanaduna Nipi Oibi Singi Sakot Taurang Kayagi Matangda Kanan Nabagi Workshop Ama Atama Matamda Pangtolagani Haiki. Patriotic Writers Forum Lingkat Kibagi Mapalak Suba Mapok Common Tormangasi Pangtokre, Lunana Sahi Amasup na Pangtokadaba, Atawa Singi Kongo Libagi Toram Masidagi Pangtopa Hokre, Toramadu Lamlai Kendragi Manum Sana Laiba. Sana Kumna the Laiba Nungsikol Park the Pangto Kibani Toram Aduga Marilena Patriotic Writers Forum Vice President Yai School na Fongdo Kibada Lamdamasigi Lol Mayak Amadin Nat Ngak Nabagi Wakalonda Tabak Toram Kaya Pangtok to the Lakpaki Sarok Amoina Atoba Singi Kongo Libagi Toramasi Nasidagi Haudok to na Pangto Kibani Haiki Ngasigi Haurak Ibana Harul Singna Lamdamasigi Lake Hidraba Atoba Atobi Singbo Mayak Singna Kangauna Bamadi, Makogi Salamba, Lambida Tung Inba, Ngamnaba Masung, Makogi Wakalonbo, Howard Libanaharu Singda, Power Nebagi Pandamda, Tauramasi, Pangtopani. Council of Higher Secondary Education Manipur ki Makha Class 11 examiners listing taratare thagada Mahiru Singna Makoi Makoi ki Emic card la level February Tarahom Doidagi Lauraba Yagani Haina Council gi Jerlamana Kangalakli. Kerala Sangitha Nataka Academy na Linkatpa Amarnu Puruskaram Lake Hyderabad State Asigi Masak Naiba Theatre Personality Haisnam Kanala the Piragani Hairi Theatre gi Lamda Oza Asina Oza Sina Lauruma Taudangbu Ikai Kunabu Utpu Oina Manasi Pinabagi Damakta Kerala Government ki Department of Culture ki Makha the Laiba Kerala Sangitha Nataka Academy na Kalakpani Puruskaram Asi Matam Kuina Lipduraba Matung da Hantak Tanauna Linkat Tuna Oza Isnam Kanalalda Pinaba Taurang Lakolakpani Manasi Trisurda Pangtokaduriba Kerala ki International Theatre Festival Haudokun Namit February ki Tang Kunda Lake Hyderabad Oza Hisnam Kanalal Giluinabi Ima Savitrida Kerala ki Minister for Culture A.K. Valana Kusinagani. Manipur Lady Hindu Lining Satpa Singi Oiba Asramama Orissa ki Zanat Puri da Hangdokre Manipur ki Government ki Forest Department ki Chief of Conservative Forest Mahendra Singh Pratapna Athoba Mitunglen Oiduna Ngarang Sangadana Miyamda Kosinakraba Matol Ohum Laigadaba Asramasi Lupa Krora Marum Sangna Sakibani Asramasida Sauraba Hol Amadi Tongan Tomba Kandi Funipal Lady Masina Manipurdagi Orissa ki Mafam Singh the Ladiba Lifeham Kayada Lai Kurmasatpada Lifeham Saphamgi Kutong Saba Pirakani Hairi Asram Sangabaga Marilena Manipurdagi Satkiba Cultural Troupe ki Kambu Kayana Cultural Program Kayasu Utki Hauzik Masino Mugeba Sanabagi Pau. ASTT sector Tare Suba Salo Cup Village Wise 7A side men's open football tournament ki final Sankre.
Salo Youth Union Club na Sinduna Club asigi sanabungda chathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba semi final gi match aduda STT sector na SSC Somong Getpo Panjal ahum amada maithiba piba ngamkhre team konmarina group nipan thokna khai doktuna mamang thagi kuma pandagi chathariba tournament asigi hayeng sanagadaba ani sub semi final da 6 star Nongrena masung Bolero sector anina lamba tongnaragani Ahanba Marina Spring Cup 7-a-side football tournament Sorma FC amadi WSC ani mai pakre singjamai makha Waikom Laikai da leiba Waikom Laikai Athletic Club ki sanabung asida ngasi tournament asi ahanba sanaki match asida Sorma FC na GSFC bu yamal laksana panjal marisinoda maiti pibangam ke satariba tournament asi ngasi sanaki ba ani suba lektana WSC na Salsal FC Bopanjal Manga Anida Mighty Papikre, Tim Taradano Savia Botonamina Sigayang till Makata Metsing Sanagani. All Manipur Football Association Amfana Sindana Say Tarukagi, Nipan Say Mapan the Gitarama Say Taramatoy the Guitar and Father the Labour, Infal Center Gi, Nupama Sama the Pimasa Sing Weba, Grassroot Football Program Amatas Gitaramapan the Pang Topa Horagan Heidi. Tahum Suna Pang Toka program Sid Yaningba, Sandro Singna, Kumalampa Artificial Tough Grounder, Masama Sagi Kit Singalunina, Tas Gitaramapan Yupung Tariata Report, Tauraba Yargani Haina, All Manipur Football Association Gi, Assistant General Secretary Natadorapa Silo Hairi. Kamikya Social Youth Club, Hyang Thang Sendana Club, a second sanabung the Satariba Home Service that label KSYC 4-man A-side Open Super Soccer Tournament SAFC, Wango Yamadi RFC, Kamnam Lerek and semi-final Sankre. Tournament singing Hasi Sanakiba Ahanba quarter final da SAFC, Wangoi Sandaroi, Hemboina, kicks from penalty marks da Sankiba Amatangari Panjal Aduna, KSYC, A Hyang Thang Panjal Amasino the Mighty Piram Laga, semi-final Sankre. Satariba tournament sige ani suba quarter final dana RFC Kamnam Direkna IPFC Mongsangay bo Panjal Taruk Ahumda Mighty Bapiki. Semi-final Sangraba RFC Kamnam Dereki Sandaroi Rakesna Metski Manga Taramari Kuntra Nipu Amasung Nipum the Suba Minute Singda Panjal Manga Aduga Susilna Kuntramapan Suba Minute Panjal Amakasan Mangamke Tim Kunmarina Sar Yariba tournament sige hayeng Nongtil Makataba quarter final match sing Sanagani. Manga Sabati 20 veteran cricket tournament Cyclone Tamiban Mai Pakre tournament Sigi Ngasi Sanakiba Tanati Super League match Asida Tos Ngamkiba Cyclone Tamibana Sanakiba Ahan inning Sigi Apiba Overkunda wicket Turaga Run Samakunipa Loki inning Asida Toina Run Kunmanga Aduga Sasi Kumaramadi Brozen Anil Run Kumari Loki match Asigi Anisuba inning the betting Sanakiba Sazing Cricket Club na Apiba Overkunda wicket Mapan Turaga Subnagaran Samata Trek Lauduna match Asi Run Taramatoy the Mighty Mananki match Asida Cyclone Tamibangi Bola Surjit na wicket Mari Lauduna man of the match Taki Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Oriental College Samasa Model Higher Secondary School Sanabungda Tim Tarana Saru Yaduna Satri Tournament Sigi Hayeng Sanagada Batarahum this Licta Model Club A Singamakamadi Sam Kagempali and Lama Tongargani. How's the Arabada Maruba Pamuna Pizare? BJP Awanopo State Singbo Safan Nabaki Pandam Tamli Haina BJP Previous Insars Prahlad Singh Patela Fongdokre. Prime Minister Narendra Modi task Aroba Sayol the Manipur the Lakana BJP political rally the Sar Yarabayai. Trinamool Congress MPP MNDF Amasung RPIA ki Ahanma face the Manipur the Singing Lautokre. Amasung political parties in a board committee Tabak Kankalapagalunan and Masama Sagi party final secondary.